Reka nongere mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'igihugu cya Tanzania. Iri rero ni itangazo rikomeye cyane rituze muri Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda muri village Urugwiro, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, Ministre Dr Bizimana Jean Damascene, muramuzi cyane, yabaye Perezida wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG, ndetse kandi yagiye agarukwaho cyane yaba abanyarwanda bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ariko by'umwihariko abiganjemo abarwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ku mbwirwaruhame ze cyangwa se disikuru zitandukanye akomeje kugenda agarukaho, benshi batagiye bavugaho rumwe. Ariko we kenshi yavuze ko ikigamijwe ari uko abantu bakwiye kumenya ukuri kw'amateka y'ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda, nuko jenoside yateguwe ndetse nuko yashyizwe mu bikorwa, ndetse kandi ashimangira ko urubyiruko rukwiye kumenya ayo mateka by'umwihariko. Uyu rero Minisitiri Dr Bizimana Jean Damascene, nubwo amahanga ndetse n'abandi banyarwanda by'umwihariko bahunze igihugu cy'u Rwanda banakurikiranwa muri jenoside yakorewe abatutsi, cyane cyane abo mu miryango y'abakoze jenoside n'ubundi batahwemye kugenda bagaragarwaho n'ibikorwa byo gupfobya ndetse no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Iri ni itangazo rikomeye cyane riturutse muri Perezidansi ya Repubulika. Gusa mbere gato y'uko nza kurigarukaho, reka duhere ku nshamake makuru ingenzi yandi agezweho, dore kugaruka kuri iyo nkuru. Reka mbabwire ko uwitwa Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko abanyaburayi basigaye barananiwe kwihishira ku mugambi bamaranye igihe wo gushoza intambara ku gihugu cye. Iby'uyu mugambi w'abanyaburayi Perezida Putin yabigarutseho kuwa kabiri tariki 23 Kamena 2026 ubwo yakiraga abasoje amasomo ya gisirikare. Perezida Putin yavuze ko ibihugu byo muri NATO n'ibyo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bimaze igihe bibeshya ko Uburusiya bufite umugambi wo kubitera. Yavuze ko kuri ubu byahinduye umuvuno, biva ku gufasha Ukraine no kuyintwaro nyuma yo kubona ko yatsinzwe, bihitamo kubaka igisirikare cyabyo bigamije kandi gushoza intambara ku Burusiya. Ati kuri ubu rero bavuga batishira ko bari gutegura intambara izaduhanganisha, bongera ingengo y'imari bashyira mu gisirikare. Mbere babanje gushyiraho ibikangisho ku gihugu cyacu, badusunikira gukora iby'ibanze mu kwirindira umutekano, ahubwo barahindukira batangira kandi kudushinja ibyaha byose mu gushakira impamvu ubushotoranyi bakomeje. Iri jambo rya Putin rije mu gihe muri 2025 ibihugu byo muri NATO n'ibyo mu muryango umwe bw'Uburayi na Canada byazamuye ingengo y'imari. Byari bisanzwe kandi bishyira mu gisirikare ku kigero cya 20%, yose hamwe igera kuri miliyari 574 z'amadolari y'Amerika. Ibi bihugu bivuga ko bigamije kuba igisirikare cyabasha guhangana n'Uburusiya, ni mu gihe iki gihugu kandi cyo kivuga ko nta mugambi gifite wo gutera NATO nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Hanyuma Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akaba ashaka ko inganda zo muri iki gihugu zikora imodoka zitangira ndetse no gukora intwaro, cyane cyane ibisasu bya misile. Iby'uyu mugambi Perezida Trump yabigarutseho mu ntangiriro z'icyumweru mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru muri White House cyangwa se Maison Blanche. Yavuze ko guverinoma ye yatangiye ibiganiro biri muri uyu murongo hagamijwe ko izi nganda zikora ibisasu bikoreshwa mu bwirinzi bw'ikirere bizwi nka Patriot ndetse na misile za Tomahawk. Ati bari kuganira na General Motors, ati bari kuganira na Ford. Ndabizi ko General Motors yishimiye kuba yatangira gukora intwaro. Yavuze ko amwe mu mashami y'izi nganda hari gahunda yo kuyahindura ahantu hakorerwa intwaro. Amerika itangiye gutekereza kuri imikorere mishya nyuma y'amakuru avuga ko umubare w'intwaro ifite waba waragabanutseho cyane kubera izo yakoresheje mu ntambara yo muri Iran ndetse n'izo yatanze muri Ukraine. Ntabwo ari ubwa mbere Amerika yabifashe inganda zisanzwe ngo izinjize mu by'intwaro. Byaherukaga mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, ubwo inganda nyinshi cyane zo muri Detroit zatangiraga gukora intwaro. Duhindure ingingo ducire mu gihugu cya Iran, mbabwire ko amasezerano y'ibanze aherutse gusinywa hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagamijwe gushyira iherezo ku ntambara yabihanganishije kuva mu mpera za Gashyantare 2026 yafashwe na Tehran nko kwemera gutsindwa kwa Amerika. Kuri 24 Kamena 2026 umuyobozi w'intumwa za Iran zitabira ibiganiro by'amahoro akaba na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko yitwa Mohamed Bahel Harbaf yatangaje ko aya masezerano ari ikimenyetso simusiga cy'umusaruro muke wa politiki ya Washington yo gushyira igitutu ku gihugu cyabo. Harbaf wari mu nama y'abagize Inteko Ishinga Amategeko
mu bihugu bigendera ku mahame ya Islam iri kubera i Baku muri Azerbaijan, yagize ati amasezerano yagezweho hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guhagarika intambara ni itangazo ryo gutsindwa kwa Amerika. Uyu munyapolitike yasobanuye ko kuba Iran yaremeye amasezerano itabitewe n'igitutu cy'ibihano yafatiwe n'amahanga, ahubwo ko ari umusaruro wo kwirwanaho no gushikama kw'igihugu cyabo mu gihe cyagabwagaho ibitero na Amerika. Amasezerano ya Islamabad ntabwo ari ingaruka z'igitutu cyangwa se agahato, ahubwo n'umusaruro wo kwirwanaho no gushikama kwa Iran. Zimwe mu ngingo z'ingenzi cyane zikubiyemo muri amasezerano yagezweho bigizwemo uruhare na Pakistan zirebana n'ahazaza h'umutekano na politike bya Iran n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Mu myaka myinshi politike y'ububanyi n'amahanga ya Amerika muri iki gice yari ishingiye ku kugenzura mu rwego rwa gisirikare n'urwa politike, hagamijwe kandi guheza Iran. Gusa aya masezerano akuraho uruhare rwa Amerika bidasubirwaho, agasaba ko umutekano w'uburasirazuba bwo hagati cyane cyane umuhora wa Hormuz unyuzwamo ibikomoka kuri peteroli byinshi ucungwa n'ibihugu byo mu karere. Haribafu yashimangiye ko umutekano wo mu burasirazuba bwo hagati ugomba gucungwa na Iran n'ibindi bihugu byo muri aka karere, uruhare rwa Amerika rukavaho nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Ikaze rero muri aya makuru tujye kuri rya tangazo mabwiriza ryaturutse muri Presidence ya Repubulika y'u Rwanda, mbabwira ko nk'uko amakuru abivuga Perezida Paul Kagame yakiriye Perezida wa Wood Foundation yitwa Gareth Wood ndetse na David Knoop uyobora uyu muryango w'abagiraneza muri Afurika, baganira ku bufatanye uyu muryango usanzwe ufitanye n'u Rwanda. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko Perezida Paul Kagame yakiriye abayobozi ku gicamunsi yo kuwa 24 Kamena 2026. Ibiganiro byabo byibanze ku bufatanye bumaze igihe hagati y'u Rwanda na The Wood Foundation, by'umwihariko ishoramari mu buhinzi bw'icyayi no ku bikorwa bya Kids Operating Room n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima washinzwe na Gareth Wood ndetse na Nicola Wood ugamije guteza imbere serivisi zo kubagwa zihabwa abana. Wood Foundation ni umuryango washinzwe muri 2007 n'umunya-Ecosse yitwa Sir Ian Wood, ugamije kugira uruhare mu kugabanya ubusumbane mu mibereho n'ubukungu. Ugira uruhare mu guteza imbere ubuhinzi, gufasha urubyiruko kubona ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo no kubona imirimo, kugabanya ubukene n'ibindi. Uyu muryango ukora mu buryo budatanga inkunga gusa, kuko unashora imari mu mishinga, ugatanga ubumenyi mu guteza imbere imishinga igamije kandi guhindura imibereho y'abaturage mu buryo burambye. Muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, Wood Foundation yibanda cyane ku guteza imbere abahinzi bato, cyane cyane abakora ubuhinzi bw'icyayi mu Rwanda na Tanzania ndetse na vanilla muri Uganda. Uyu muryango uvuga ko ukora n'abaturage mu buryo bushingiye kandi ku bucuruzi, ariko bugamije inyungu rusange n'impinduka zirambye. Mu Rwanda, Wood Foundation ifatwa nk'umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye cyane mu guteza imbere icyayi. Uyu muryango ukora n'abahinzi bato b'icyayi barenga 13,000, ubafasha kubona amahugurwa, uburyo bw'imicungire y'imari, amasoko n'ubundi bufasha bugamije kandi kongera umusaruro n'inyungu bakura mu buhinzi. Ibikorwa rero bya Wood Foundation bivugwa ko byagize uruhare cyane mu gufasha abahinzi bato barenga 100,000 ndetse no gutuma inyungu z'abahinzi ziyongera inshuro zigera kuri 4. Ibiganiro bya Perezida Paul Kagame ndetse n'abayobozi bigaragaza ko ubufatanye hagati y'u Rwanda na Wood Foundation butareba ubuhinzi gusa, ahubwo buninjira mu guteza imbere ubuzima binyuze muri Kids Operating Room igamije gufasha abana kubona ubuvuzi bwo kubagwa mu buryo bwizewe. Uruzinduko rushimangira uburyo u Rwanda rukomeje kandi kubaka ubufatanye n'imiryango itandukanye ikora mu buryo kandi burenze gutanga inkunga zisanzwe, ahubwo inashora imari mu mishinga ifite ubushobozi bwo guhindura imibereho y'abaturage, kongera umusaruro, kubaka ubumenyi ndetse no gushyigikira serivisi z'ubuzima. Reka rero tujye no kuri Dr Bizimana Jean Damascene nk'uko nabigarutseho mu kanya gatoya. Uyu rero ni Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano z'Abanyagihugu Minubumwe, ni Dr Bizimana Jean Damascene, yerekanye uko urwango rwari rwaracengejwe mu bantu mu nzego zose z'ubuzima bidasize no mu madini, kugeza ubwo korali y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi Gitwe ihimbiye indirimbo wari Perezida Kayibanda Gregoire imugiranya na Musa w'Abahutu Imana yagenye ngo abakure mu buja bw'Abatutsi nk'uko Musa yabikoreye Abanya-Israel bakurwa mu Misiri. Ibi rero yabigarutseho kwa 21 Kamena 2026 mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi no gushyingura mu cyubahiro 243 Abatutsi yimuwe cyabereye ku rwibutso rw'akarere ka Nyanza ruri mu murenge wa Busasamana.
Mu kiganiro yagejeje ku bari bitabiriye iki gikorwa, Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko urwango rwagiye ruminjirwa henshi hagamijwe gutatanya abanyarwanda, hagashimangirwa ko abatutsi kandi bakandamije abahutu igihe kirekire ku ngoma ya cyami, ndetse ko igihe kigeze kugira ngo abahutu nabo bigaranzure. Yerekanye ko abantu benshi bagiye mu mujyo w'uru rwango rwakongezwaga n'ishyaka Parmehutu, maze bararushyigikira, bagaragaza ko abahutu kandi abatutsi ntaho bahuriye ndetse ko batagomba no kubana. Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko urwo rwango n'ingengabitekerezo mbi rwanageze ku madini. Atanga urugero rwa korali y'Abadivantisite y'Igitwe mu karere ka Ruhango, agace katari kure cyane ya Nyanza. Yahimbiye indirimbo isingiza uwari perezida w'u Rwanda Kayibanda Gregoire, aho yagereranyijwe na Musa wavuzwe cyane mu gitabo cy'iyobokamana cyitwa Bibiliya ko yakuye Abayisiraheli mu buretwa bw'Abanyegiputa, ni ukuvuga Abanyamisiri uyu munsi wa none. Korali y'Abadivantisite y'Igitwe ati yahimbiye indirimbo perezida Gregoire Kayibanda imugereranya na Musa w'Abahutu, ati Imana yabageneye ngo aze ashinge ishyaka ribavane mu buja n'ubucakara bw'abatutsi, nk'uko Imana yohereje Musa muri Egiputa ikajya kandi kuvanayo Abayisiraheli ikabarokora. Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko iyo hataba inyandiko, imvugo mbi n'indirimbo z'urwango byigishijwe igihe kirekire kandi bishyigikiwe n'ubutegetsi, nta banyarwanda bari kwicwa cyangwa se abandi ngo bahinduke abicanyi. Ibyo yahereyeho asaba abantu rero kuzibukira inyigisho mbi. Agaragaje ko amateka akwiye kwigishwa neza hagamijwe gukuramo isomo kugira ngo ababyiruka batandukanye ikibi n'icyiza bakure bigishwa amahoro n'urukundo, kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no guharanira ukuri. Yagize ati ingengabitekerezo muyimenye kugira ngo mumenye ibibi byayiranze, mu bikumire, turinde igihugu cyacu, bityo dufashe ubuyobozi bw'igihugu bwiza dufite, kuko ni ubuyobozi noneho kandi buha icyerekezo cyiza buri munyarwanda. Ni ibintu rero bitigeze kandi bibaho, ati ubutegetsi bwa perezida Gregoire Kayibanda na Habyarimana Juvenal ati byaherukaga ku gihe cy'abami, ati ubuyobozi bwacu rero tugomba kandi kuburinda, kubukunda ndetse no kubwubaha. Twihuta cyane, reka dukomeze n'andi makuru, duce mu gihugu cya Kenya. Ture perezida William Ruto, umwuka mubi hagati ya perezida wa Kenya Dr William Samoei Ruto n'ikinyamakuru cyitwa The Standard cyo muri iki gihugu ukomeje kandi gututumba. Ni nyuma y'uko uyu muyobozi yibasiye iki kinyamakuru, nacyo kikagaragaza ko kizizwa kuvuga inkuru z'ibitagenda neza ku butegetsi buriho muri Kenya, ariko ko kitazacogora. Uyu mukuru w'igihugu yashyize ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga ashinja iki gitangazamakuru gukora inkuru z'icengezamatwara zigamije kwangisha ibyagezweho ndetse no kumusebya. Perezida William Samoei Ruto yavuze ko imitwe y'inkuru ya The Standard imwibasira we na guverinoma ye iminsi 5 mu cyumweru itazagira icyo igeraho. Ni ubutumwa yandikiye Gideon Moi usanzwe uri muri ba nyiri iki gitangazamakuru. Gideon Moi, imitwe y'inkuru y'igitangazamakuru cya The Standard y'iminsi 5 mu cyumweru igamije icengezamatwara, ikorwaho ikanakorwa kandi ku rugendo rw'iterambere ry'ubuyobozi bwanjye, nta kizabagezaho ndetse ntaho bizabageza. Kunsebya ugamije ubusambo bwawe ntabwo bikora. Kenya ni y'abanyakenya bose, ntabwo ari yawe gusa. Perezida Ruto yabwiye uyu munyemari ko niyo iki kinyamakuru cyamusebya iminsi yose y'icyumweru ntacyo byamutwara. Ni ubutumwa bwahise kandi bukurura impaka muri Kenya, cyane cyane kubera ubukana bw'amagambo yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu ku gitangazamakuru kiri mu bikomeye cyane muri iki gihugu cya Kenya, The Standard. Ubutumwa bwavuzwe mu itangazo ryashyizweho n'umuyobozi nshingabikorwa wa The Standard Group PLC yitwa Chacha Mwita. The Standard yavuze ko ubusanzwe itakwihutira gusubiza amagambo aturutse mu biro by'umukuru w'igihugu uko byubashywe, ariko ko byabaye ngombwa kubera ko Perezida Ruto yayivuzeho mu buryo bweruye. Iki kigo cyavuze ko kitishimiye uko Perezida Ruto yasobanuye imikorere yacyo, kivuga ko ubutumwa bwe bwakoresheje imvugo idakwiye umukuru w'igihugu. Cyagize kiti The Standard si igitangazamakuru cy'icengezamatwara, itangazamakuru ryacu rishingiye ku kuri, inyungu rusange ndetse n'imyitwarire ya kinyamwuga. The Standard yavuze ko inshingano z'itangazamakuru muri demokarasi ari ukuba ijisho rya rubanda, kugenzura ubutegetsi no kubaza abayobozi ibyo bakora itagenda neza, aho kubakomera amashyi gusa. Miliyari 1 ndetse n'imiliyoni 200 z'amashiringi zararikoroje kimwe mu bice bikomeye cyane by'itangazo rya The Standard, naho yagarutse ku ijambo Perezida Ruto yakoresheje rigaragaza uburyo asebywa hagamijwe kandi kumushyiraho igitutu cyo kuzuza ibifu bya bamwe.
Iki kigo cyavuze ko ahubwo aricyo gikomeje kurenganywa ko leta ya Kenya ikirimo amashiringi miliyari 1,200,000 kandi ko kuba ayo mafaranga atishyurwa bigaragara nk'uburyo bwo kubangamira imikorere yayo. Iki kigo cyagaragaje ko gifite abanyakenya benshi cyane gikoresha ko abo bakozi bafite imiryango itunzwe n'imirimo yabo, bityo ko kwima ikigo amafaranga kigomba kandi kwishyurwa bigira ingaruka ku mibereho yabo. Kiti nk'uko wabivuze Perezida, Kenya ni y'abanyakenya. Ibi bigomba kuva mu magambo bikajya mu bikorwa. The Standard rero yibukije Perezida Ruto ko mu bihe bishize ubwo yari mu birori bijyanye n'imikino yo gusiganwa ku modoka Safari Rally byabereye i Naivasha, yigeze gushimangira akamaro ku bwisanzure bw'itangazamakuru. Icyo gihe yavuze ko demokarasi igomba kurengera uburenganzira bw'itangazamakuru bwo kunenga ibitagenda, nyamara igaragaza ko ibyabaye bitandukanye. Ku ruhande rwa Perezida Ruto, ubutumwa bwe bugaragaza ko abona imitwe y'inkuru The Standard imikorwaho nk'igitero cya politike cyangwa nk'uburyo bwo kumushyira igitutu. The Standard ikavuga ko ibyo yikora ari inshingano zayo zo kuba ubutegetsi ndetse no gutangaza ibifitiye abaturage akamaro, kabone niyo byaba bidashimisha abari ku butegetsi. The Standard yavuze ko amagambo ya Perezida Ruto ashobora gushyira mu kaga abanyamakuru, abayobozi b'ikigo, abakozi bacyo, abanyamigabane cyangwa se ikigo ubwacyo. Yavuze ko izaryoza guverinoma ingaruka zose zishobora kandi kuba mu bakozi bayo cyangwa se ku kigo bitewe n'ayo magambo ya Perezida William Samoei Ruto. Bite by'umubano w'u Rwanda n'igihugu cya Afurika y'Epfo nyuma y'uruzinduko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagiriye muri iki gihugu, aho uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe akomeje gutanga icyizere ko umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo utazongera kuzamba kuko impande zombi kandi zifite ubushake bwo kubana neza. Mu cyumweru gishize nibwo Minisitiri Nduhungirehe yakiriwe Pretoria na mugenzi we wo muri Afurika y'Epfo yitwa Ronald Lamola, baganira ku kuzahura umubano wari umaze imyaka myinshi cyane warazambye. Ibiganiro byarangiye Afurika y'Epfo yemeye kongera guha visa abanyarwanda bafite pasiporo zisanzwe bitarenze muri 2027. Ibihugu byombi binasubizaho komisiyo ihuriweho y'ubufatanye yahoze ari inkingi ikomeye cyane mu mubano wabyo. Mu kiganiro Minisitiri Nduhungirehe yagiriye kuri Royal FM ku itariki 24 Kamena 2026, yabajijwe impamvu kongera guha abanyarwanda visa bizatwara Afurika y'Epfo imyiteguro y'amezi 12, asubiza ko byatewe nuko hari amavugurura Pretoria iri gukora. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati Afurika y'Epfo iri kuvugurura gahunda yayo ya visa, bari gushyira muri ambasade systeme y'ikoranabuhanga rya visa kandi baracyari mu cyiciro cy'igerageza. Twamenyeshejwe ko iyi gahunda ishobora gufata igihe kinini. Yasobanuye ko ibi bidasobanuye ko guha abanyarwanda visa bizatwara amezi 12, ahubwo ko icyo ari cyo gihe kinini cyane bategereza, bityo ko bishobora kandi gukorwa na mbere kandi ko bazahabwa umwihariko muri amavugurura. Badusezeranyije ko bazihutisha iyi gahunda kandi ko u Rwanda ruzahabwa umwihariko. Ambasade ya Afurika y'Epfo i Kigali izahabwa umwihariko muri systeme nshya. Ni ikibazo tekinike cyatewe n'amavugurura ya systeme ya visa muri Afurika y'Epfo, ariko icyemezo cya politike cyo gusubizaho visa cyafashwe na Afurika y'Epfo. Si ubwa mbere ibihugu byombi bigerageje kandi kuzahura umubano wabyo ariko ukongera kuzamba, nk'uko Perezida Cyril Ramaphosa akigera ku butegetsi muri 2018 nawe yari yaratanze icyizere cyo kubana neza n'u Rwanda, ariko nyuma uyu mubano ugarukamo igitotsi. Minisitiri Nduhungirehe yabajijwe niba kuri inshuro abanyarwanda bakwizera ko umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo uzaramba, asubiza ko ariyo ntego ibihugu byombi bifite kandi ko bizagerwaho binyuze muri komisiyo ihuriweho y'ubufatanye. Ati hari icyizere cyinshi cy'uko ibiganiro biheruka bizatanga umusaruro ufatika kubera ko twarenze kugeragaza ubushake. Itangazo rihuriweho rero ritanga umurongo n'ingengabihe. Mbere ya byose hari ubushake bwa politiki bwo ku rwego rwo hejuru. Yashimye Perezida Kagame na Ramaphosa kuba barakomeje kandi ibiganiro bizahura umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo bikanawagura, agaragaza ko ari bo bayoboye intambwe zimaze guterwa. Ati kandi ibiganiro bya politiki bihoraho byo ku rwego rw'abaminisitiri iby'inzego twasubijeho iyi komisiyo ihuriweho y'ubufatanye. Si komisiyo gusa ahubwo niyo izasuzumirwamo ibezwa ry'amasezerano asinywa ku rwego tekinike n'urwa politike. Hazanabaho kandi inama tekinike zireba ibijyanye n'amasezerano atandukanye naho kwagurira ubufatanye. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko uruzinduko yagiriye muri Afurika y'Epfo rutari indi nama yo kwifotorezamo amafoto meza, ahubwo ko yari igamije kuzahura umubano w'iki gihugu n'u Rwanda koko, bityo ko yizeye ko kuri iyi nshuro hazagaragara itandukaniro. Yatangaje ko ahazazaho umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo ari heza, asaba abaturage bo mu bihugu byombi gusigasira intambwe yagezweho
bakaba kandi ba ambassadeur b'umubano mwiza, bakaba n'ikiraro gihuza ibi bihugu. Atazaza ibihugu byacu ni heza, turi gukora cyane kugira ngo uyu mubano wazahutse uzagume ku rwego rwo hejuru, ku rwego rwa za guverinoma, abantu, abanyarwanda b'Abanyafurika y'Epfo, yewe n'Abanyafurika babyungukiremo. Minisitiri Nduhungirehe rero akaba yagaragaje ko u Rwanda na Afurika y'Epfo byungukira mu mubano mwiza, kuko byarushijeho kandi kwifatanya mu guteza imbere inzego zirimo iz'ingenzi zizamura ubukungu, zirimo uburezi ndetse n'ubukerarugendo. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yakomeje kugenda abigarukaho muri rusange. Hanyuma rero kandi ku bijyanye na Afurika y'Epfo ndetse n'igize igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni uko uruzinduko rw'umudiplomate wa Iran muri Afurika y'Epfo rwabaye isereri mu Banyamerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko zabajwe n'uruzinduko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije wa Iran Dr Said Khatibzadeh yagiriye muri Afurika y'Epfo. Uyu Dr Said yageze muri Afurika y'Epfo ku itariki 23 Kamena 2026 yitaba ibiganiro bya diplomate byateguwe na Kaminuza ya Afurika y'Epfo i Pretoria. Muri biganiro Dr Said yavuze ko intambara igihugu cye kimazemo iminsi ari ubushotoranyi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bwagize ingaruka zikomeye cyane ku basivili ndetse n'ibikorwa remezo. Yashimye uburyo Afurika y'Epfo yitwaye muri iki kibazo nubwo yashyizweho igitutu n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Uruzinduko rw'umudiplomate wa Iran rwarakaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasade y'iki gihugu muri Afurika y'Epfo yavuze ko nubwo leta ya Pretoria ivuga ko nta na hamwe ibogamiye ukuri kwigaragaza, iti guverinoma ya Afurika y'Epfo yateguriye itapi itukura Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije wa Iran, ni mu gihe kandi Vice Perezida wa Afurika y'Epfo Paul Mashatile ari Beijing mu Bushinwa gushimangira umubano n'Ubushinwa. Pretoria ivuga ko ibi ari ukutabogama, ariko twe ati tubyita izina bikwiriye. Ni amahitamo. Abaturage ba Afurika y'Epfo bakwiriye kandi kubwirwa ukuri ku ruhande guverinoma yabo ihagazeho. Amerika na Afurika y'Epfo bimaze igihe bidacanwaka. Ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bushinja ubwasira amafoza guhotera Abanyafurika y'Epfo b'abazungu. Amerika ntiyishimira kandi umubano Afurika y'Epfo igirana n'ibindi bihugu birimo Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi. Ni mu gihe kandi Afurika y'Epfo itavuga rumwe na Israel, ifatwa nk'inshuti y'akadasohoka ya Amerika kuko yayijyanye mu nkiko ishinja gukorera jenoside abaturage bo muri Gaza. Ibyo rero ni bikomeza kugenda bigaruka muri rusange gusa